Afeto maouyala. Mioya mia du jigodo. Elle avait yeto la nya avuzi le mia peketo ojinami. Ble mia pe ma musekatatola. Mia oya kenye pe tukola. Enami jiruduvo. Et elle avait ma wantoke la gagna vuzi le mia pe futople keto ojinami. Non viens. Nele toji gafufu ya mele gbenye semla. Mega gobe le amegbe to fe gbesemo ke gobe ma o fe gbeseme le. Abe ma o fe nyae godomcho emenye na mi o kata. Bena egbe hala. Ma o fe nyanyi siala na temu akpere mi anti. Ben mi a jesi mi a le ko aleke o jebe mi a no na mawu ben mawu fe nti kokwe ha na wa jele mi a fe agbezame. Hallelujah. Ta mi a jele ka fofo ya me mi a le aire bible me mi a le lule agbale sikemi yo be Tito fagbale Tito fagbale eta gbanto bokui oya tople oya telia vole esiemela micho etanyarena enya ya tohe sike gobenye be jojo nyenye fa doye Kristo va wonami no siketaye mi akosorola yenye siabe dosi keye mawu diva mi agbova wona mila tarujun de kale mausi yenye be mi amegbeto katala mi akpo khokho kemeye agbele khokho kemeye jojo yele khokho kemeye chochokele khokho sikemeye abro de visusule khokho sikemeye untifafale khokho sikemeye agbema vohale novio ejojina be nemia me eve etope gaton sianyaya heiso dia domala enye maupe kafu hoho enye jijogare na mau hoho labe le eyi kova imala obia mau Abraham bia mau be ne ko amama tope le Sodom pre Gomora de wa churema ha mau be ma churo ejibe amawo mau be ma churo ejibe wiato blave avato blato pre blato kakomo okpo amesi okpo de le Sodom pre Gomora fe jogouvema me kopo de le maïen lote le efia o wa meto lote ha dogo ya pe be ha ya poko hafi voilà lote soema lote so ha e ha se me be ya tem etam poko hafi e tete kake e ga tropo me bedome no kata wa tropo me bedome do no matutu ele amowo egbema be o ma jesi jojo nyenye fe edosi ke Kristo va wona mi tohe otala o gba potole to tropo me bedome esiela benye ame onto e wona garemo ke amobubu po fufuru amobubu po bebele egbe pe church si o body ble fake pasteur ou allo à la padala fo pasteur ou que le père be sem pa bolodim toto wa no vioji le wa no vio tetere e fu pepeme de ayadudu mala yetaye no vali nema e se so mami le dodom kokoko abele ke bibla de gbe fanya mina si ke gomenye be
le yiyɔme la beble fuflu kple enuvlo la gale kpɔ sɔm ɖe dzi togbɔ be tsɔtsiwo hã le kpɔ sɔm ɖe dzi nenema gakea nyateƒe ƒe tsɔtsiawo la womegale gbɔ sum o ke alakpatɔawo ye le ta kekem ɖe dzi ya amewo le me bibibibi abe ke Biblia gblɔe na mi be emɔ gbadza dzi la amewo le mɔa dzi bibibi ya ɖe tsɔtsrɔ̃ me gake mɔ buyitɔ dzi la ame ʋɛ aɖe koe yi le edzi le yi ɖe agbemavɔa me. Nɔvi lɔlɔtɔwo mi le kpɔkplɔm be dzɔdzɔnyenye ƒe dɔ ye Kristo va wɔ na mi aleke bena madzɔmadzɔnyenyea naku gbidi le amegbetɔ me. Hallelujah. Nenye mi le kpɔkplɔm be dzɔdzɔnyenye ƒe dɔ ye Kristo va wɔ na mi be miado go tso madzɔmadzɔ me ɖi ke ye gɔme ɖi ye gɔme koe nye bena mi amegbetɔ katã mi nye nu vɔ wɔlawo elabe enu ya ko dzi nyame nɔ kpe tem ɖo eye elabe ele vevie elabe ye ɖeka koe le na be amegbetɔ kete be yakpɔ agbe alo eƒe mavɔ la emɔe ɖeka koe le ya emɔ me ve ɖeke meli o eye ta Biblia gblɔ be Yesu Kristo ye mɔ la nyateƒea kple agbea na ke ɖe mɔ ŋuti koa. Hallelujah. Ala ke ɖe nuka nyateƒea hã ŋuti ne ke ɖe nyateƒea ŋu la agbe la sɔsio evɔ enya kpɛtɛ ma eye Mawu ƒe nya ye le nya yawo gblɔm na mi eye ta edzɔ adzi na nyi agbe sia gbe be nenye be ame ametɔ pɛ tɔ se nya ya eye woxɔ dzi se ye woka ɖe dzi la meka ɖe dzi be xɔxɔ la nye miatɔ eye kpe ame siwo xɔe se wɔ xoxo kple ame siwo le nya ya sem fifia eye wo hã tsɔ le dɔwɔ me dem be wohã trɔ zi Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye ƒe amewo la anye nu si ke ana be ne Kristo ava la ana kpɔ ame kewo geɖewo kpɔ ɖeɖe wokpɔ ɖeɖe eye wòle nenema ke le Noa ƒe ŋɔli hã wobe le amegbetɔ vi ƒe ŋɔli hã nenema ko woanɔ nyanya gblɔm gake la amewo anɔ sɔ ɖem amewo anɔ nubu wɔm womatsɔ ɖeke le me ne Mawu ƒe nyanya o eye tetea enuwɔla va. Nɔvi lɔlɔtɔwo egbe la mi do adu esi be megbetɔ ɖi kpekpea eɖo la dzesi nyateƒea nyanya le vevie eye ye koe ate ŋu mianya elabena ye me koe miate ŋu ato hã ate kpɔ mɔ eye agbea la su miasi le edzi eye ta Biblia xexea gbɔgbɔ na mi le agbalẽ si ke me yɔ fifi be Tito ƒe agbalẽ eta gbãtɔ kuku atɔ kple woadelia ele gbɔgbɔ na mi ne miase gɔme le gbɔgbɔ mea wɔ be enuwo katã le dzadze na ame siwo le dzadzewo enuwo katã le dzadze na ame dzadzewo ke ame ƒoɖiwo kple edzimaxɔsetɔwo ya la naneke mele dzadze na wo o ke boŋ woƒe tame kple woƒe dzitsinyawo la sia la woƒoɖi woʋua eme bena yewo nye Mawu woʋua eme kple woƒe nuwo abe leke gbe sia gbe amewo nɔ ame ʋum wole Kristo ame ʋum kpe taflatse gakea womese ʋuʋua gɔme o eye ʋuʋua gɔme nye be nado dzesi dzɔdzɔnye ƒe dɔ ke ye Kristo wɔ na amegbetɔ ƒomea eye exɔe se eye gblɔ be azɔ la ye magbanyɔ ye ɖokui tɔ o ke boŋ yatrɔ zi ame ma ke va ku ɖe yeƒe nu vɔwo tatɔ ale be yeƒe nya nakpɔ nɔƒe le agbewo miaƒe agbe me
nakpo ekelili le miaƒe agbeme alebe tso ekema dzi la woayɔ be ame siwo trɔ dzi tso Mawu me eye Mawu ƒe agbe le anɔ me woazɔ eye ne be Mawu ƒe agbe le me woazɔ la ke etrɔ zi Mawu ƒe dzɔdzɔnyenye le Kristo Yesu me eye te Biblia dzi le gbɔgbɔ be woʋua eme bena yewo nya Mawu ke wotsɔ woƒe nuwɔnawo gbenu le egbɔ wonye ame nyɔnuwo kple etoselawo kple ame siwo medze edɔ nyuie wɔwɔ aɖeke kura o nɔvi nyakpeɖewo le fi ya alo nyaƒokpewo ɖe le fi ya ke nye kplo míade gbe le ŋuti Biblia gblɔna mi le Timote ƒe agbalẽ evelia me tametɔ le Timote ƒe agbalẽ evelia tametɔ me kpukui gbã ne miaxlẽ tso kpukui gbã va yi ɖe kpukui amadre mea nya ɖewo le afi ma ke ye miava aɖe me ɖeka na mi ne miase elabe Biblia gblɔ bena Mawu mavɔ le nkeke mamlɛawo me Mawu mavɔ le nkeke mamlɛawo me ye Mawu mavɔ egbe la ame geɖewo gba le Mawu vɔm o wole kesinɔnuwo vɔm egbe la ame geɖewo la wobu Mawu vɔvɔ le wo ɖokuiwo me Mawu mavɔ le nkeke mamlɛawo me Mawu mavɔ le nkeke mamlɛ siawo me la egba le tsitsi ne dzi geɖe eya ta ye Tito ƒe agbalẽ ya le kuɖo nu ɖe dzi na mi be enu katã le dzadze na ame siwo le dzadze egɔ be ame siwo kpɔ Mawu ƒe dzidzi ya alo dzidzi yeye ya yewo do dzesi le woƒe agbe me ya azɔ la enu katã le dzadze na wo elabe Yesu Kristo gblɔe na mi xoxo le agbalẽ si ke mi yɔ be Yohanes ƒe agbalẽ eta wuiatɔa kpukui ametɔ efi ma edoa nye nu si ke dzɔa dzi nam eye Yesu gbɔgblɔ na yeƒe nusrɔ̃la be woawo ŋuti kɔ xoxo le nya si ye wògblɔ na wo ta Mawu ƒe nya ye kɔ ame ŋuti nenye be exɔna Mawu ƒe nya hetsɔ dena dɔwɔme la ewoe trɔ xɔ ewoe kpɔ dede elabe Mawu ƒe nya le ŋutiwo klɔ ge bena ame si ke Mawu ƒe nya be nazu la ye nate ŋu azu menye woe la klɔ ɖokui ŋuti o menye parce que alo avuna nuvɔ me dzidzi ta ye ɖeɖekpɔkpɔ la va na wo o dɔ si ke Kristo wɔ ye xɔ dɔa ƒe nunana ke woyɔ be amenuveve ƒe nunana ye le dɔa wɔ gbe le agbome fifia ale be wo to la wo ya xɔse dzi ko nanɔ te ɖo be menye ye gale dɔ wɔm o Mawu ƒe dɔ ye Mawu tɔ le ƒe dɔa wɔm le miawo yeƒe amememewo ƒe agbezame eya ta wòle vevie be miawo ke xɔ nyama alo miawo ke xɔ nyama eye mi kɔ nya de dɔ me la enya ŋutɔ aɖe kɔkɔenyenye ke le eme afia le miaƒe agbezame ale be nuwo katã anɔ dzadze na mi labe woklɔ mia ŋuti vɔ ke miaƒe nusese anɔ dzadze miaƒe nukpɔkpɔ anɔ dzadze miaƒe nuƒoƒo anɔ dzadze miaƒe susuwo me anɔ dzadze miaƒe dziwo me anɔ kɔkɔe eye miaƒe ametia tso ɖaka dzi kava kɔ ɖe afɔ dzia wo katã wode blibo ye woyɔa be kristotɔ nɔvi nɔnɔme ma le asiwò fifia
non non maman tombe que de mille problème de elle asioa alors elle est pour le rodo kiomea nyama il veut vieux nami elle a ben me kale pe do ji kokolo bo na ba jojo nyenye pe do Christopher wonami alebena mia majo nyenye la na kubudi la le miame bena nouveau la na kubudi le miame na jojo nyenye ple anu ye wo na khote pe blibo eye Christopher gbe que la no miame amen la ba maunya gbo ne ye mele mola mi mata mona ne ko yo kan fa ba ta we atoko ke ma toke bo nyama na mi ala ba mi le unti aba loju na loju am tara tianwa mata mona ne ko le matom chekura ko e ta le vie ba no vinyo mi akpo nyi ba mi apanu mi le jajele maume la ba maula ko topo kokoto nya e yata enya yiji gbo na que nous les gens me coco pas me jaji on là me le mane amesionya manya me jaji o amesionya me podio la me le na mana o ya que e ka domaine le o novi nous katan le jaji na ame jaji o que ame podio ple e ji ma koseto o yo ne enye Christo tovo eye egakpa dukobe hallelujah enuo yemele jajiola entre parenthèses blomale ya fait de susure ma kolebe leke atem nyabe nya Christo to enya ba ho Christo yisa ba Christo ba ho ma se ho la akpagba o magabu feo bonenye be o ha kwese amto boko ko la dida sino ba nyate pa nyema faji ele nyema faji la ke gamamala wa gbea enya gbe kokwe enya gbe jaje nu sel kokwe nu ke na do le kokwe nu sel ke na tosia atosi ni kokwe li pour comment on te la bana o fu Christophe o fu ma fo to ke wola e wo do enti ko e wo cho ze ka ho na yo kata nu ya ko broni miawo ya mi lele mi afa bisio be ya ela be e ya ko ejie mawu tekpero be ya ho e wo de dosia na mi amagbeto kata vone be ga chi magbele nya yo tia e ko fena me dibe ya gbode do e to go be ejima hosoto pe amesio nya mo fodio la nene kama le jaje na wo ya o no katao la momo ko Christopher dosika wona ola omo kweyi se blibo tawa yobe ejima khoseto ye go be khosema le osio wo yobe amofodio e la bena omo kokoklo pe dosika Christopher wo to e fo fula bala omo kokoklo ma o e taye wa ga globala et nouveau là on est yo ayoba jima khoseto o ayoba amofodio e amofodio pe jima khoseto la o matin po comme le mon frère e cherche la mo amo jojoko amen et donc dans le comme le jena amofodia o pe jima khoseto que bon là o fait ta me o fait jisinya la sian opudi alléluia nyago alléluia fialo nyago nyago be mi ma toka fuma o le fiande ela be nyago go be na kabum o fe ta me pele o fe ejisian la sian opudi ela be na o gbe mo fe jojo nyinya be wo to awo to fe jojo nyinya kawa nu de wato pe titi nu ba ono probe onye Christo to vo Christo ba wodade nye plonu be mi tros yeto me ka oji changba kotri na fodio oji changba fodio Christo va ba kolme pe titi anti le vodi nyenye ple nu gbeglo kata ada khosema ile nya khoseto si de bien son nak bele jojo nyema na mawo
eye o ji gbo o vua emebe na yonya mau o vua eme si be ka be sangwe il va pour Christ be am o vua megbe yo so gbo le church o me bibi ka ke bia se be o sede de popo komia o sede jojo nyenye ma o jojo nyenye pe azu ma o jojo nyenye fa mari o se go ma pa ponu be de kukuna mi mon vieux nya yo koye ma o chona mi o ya be mi gbro na duko na hia me ble bo ve vie to tunya me to good pa ni gbaji to la ko si abegbe ya la begbe ya ma o denu na mi ye mi le to ha mi to a deux le ko chelo e begbe ko nya ne enya begbe to de pepe no de ya ke do me le ha ala se gomo koyi. Amen. Et d'abord, où voit mais, non viens, où voit mais, où voit mais bena, yonya maou. Où voit mais là, bon yamaou. Kakobeli, quand on chauffe, nous on a où, bleu, nous les maou. Aujourd'hui, vous me payez yonya maou volo. Kakobeli nous on a où là. Yena ba chok bon le mawo bo obonu wona ka owe jo fu mebe nya mawo fo owe fu mebe yesu nya afoto wo yesu ma afoto nyenyenyo go menye bana eva kule wo nye klo panu vota eyo komianti ze ka ho gele yiyo bebi to ze amajachi onai mi to ze ambekoko one e mi ni to mele jojo nyenya ma fo jojo nyenya ma blibo bana jiji kemi ko to mo ma la et moi pas belle miam là miam mega au nouveau waga ke ye ti ma ko se to anuta to go be fu mo be enyama wa waga ko be e nouveau wala kominye yo be nouveau Vivian wonto agbe ho ga poto la gbe agba no apada gbe ye ya agbo be buku ya ga Vivian anke e ye ko le to fa gbale evelia et tama to buku ya te ben à monsieur Katal Christomali au trois si nous voyez nous coco nous va y voir que nous catatos y ben nous coco nous va y aider nous coco va y voir nous coco trois y filo aga trois coco ke ma on nous on a que on a là nous on va y quoi nous que non daima elle est parfaite maintenant coco et d'abord ben on m'a dit ka nya di to bobe ka hoko no gua kayado le contexte bouma wala mau fa kpadila bibla bobe o ma toncho ahayi kore ahago golo hoko ma o ele namala problème manyano no ne ma ko ma to avo ye ya to pati avo hoko anabavo avo hoko aga vureji ise gomea bobo mo banyai eyata no vi bible bobo na me fie bana ka o chofa nu wo na wo gbanu le ma wo bo e fo nu wona ka la bo gboro be nouveau la ko yo nya eyo gba la gbe si o no na koko afiva ku Kristo amala agboma ko ba no to mo va pa gbamo donc o le do ko bleme ma panye ma oblo mulo la bo ma ton fluma wo ma ton blema wo ha hallelujah onye amanyo wu genyale na gbe Kristo pe jojo yinye fe doa ke bobe wu mafo woye gbebe e ma doje sibe e troisième jojo la ke ala nyon le ma opon kuma obe onye amanyo wu ple to sela o gamanye to sela ma anyon ma wo dono wa be mo wenyo enyon to di munyon pe to sela ble amasio ma je do nyi wo wa de ke o kurao e ma bibal bo la mima e eta no vinya ma dibe na don kunya ba jojo nyi de kata ko ye Kristo va wo e va do va wo na mi e eta yo anya ba mi va ne mi actrosi am jojo le Kristo me
Mais le coco dem, me dit même, il y a Seigneur, le vivier nami. Et yo, le vivier de Naouhan. Elle avait, et c'est ça. De la motion, vous êtes de dôme là. Il y a un homme, au quoi vous voyez. Et y a ta, nous le Timothée Velia, et Tamato. Beaucoup de gens ont madame, bon, y'a un ami, et m'y a tout que c'est une dollar. Eh ben, donc, Kouji, ben, les quelques mamlés, mais là, c'est ce que j'ai dit. Bible a beaucoup de quelques mamlés, là. Donc, Kouji, quelques mamlés, mais Bible a pour la fille, le Kenya et Siabana, les quelques mamlés, mais là, et il vaut là-bas. Et il voit là-bas les quelques mamlés, mais que m'y entendu les pauvres au et Bible a global là, et il c'est que la 60 ans. Amoa nyawo doku koto lolao. Alors ou doku to de côté là-haut, mi le pomme egbe. Mi le pomme egbe amere mamomo ga folle me kura ne o havio. Ne pa no blem nya kote ba o la bo blem ga kea. Dele ko atok po vide. Et garano si on yobe milliardaire là, il y a des sons qu'on mo legbe. Amon la jo yobe bibi le maudo wom. Voilà, ou Antonia nous que wo mo le. Là ba o mo gbura ma o fe nyana mo. De ko gbura be ye o cho tu kwila si. Ma o fe ye cho ma o fe ye yo kole miagi. E cho ma o fe gbogbo kole miagi. E cho ma o fe nu ya kole miagi. Nyawe le kora mo jilo alo ma o te kona le amaji. Mais du jour nous m'avons mais n'a pas bonne troisième Yahweh la motrom ma wa va bien milo Alléluia. Obe amo le que ma mère mema amo anyen kao anyo do kyo toko dilao e galo laolo a monsieur ano odo kui domde eji glojo be yoko me le kamaleo no agba ma onya tesese e wa khomo na mo bo ngba se kura bono ba se te fera o ma gava yo pe church abajo koba na yi o abajo e gakuye na o no akpoga no acho to afa gaga o dem yo me ga no me afa bo homa e me ga no nyo go mo no da ma de kuku gabale suba ya to gro no mo nya te fe bo mi le na mi. Alléluia. Ojibana, pas de macao. Dokito, de Tito, Doki, Muntelao, Wajo, Kunuto, Ame Julao, Iwatozu, Ame Sio, Madoto, Gilao, Ame Madapo, Obon, Obon Tonto, I want you to have my dark now. I want you to watch for no Tefano, what look at Bolaki Amagbe. Na cho ni na mre bene wo nai na we cha le podule ma o adibi a churo no akata ne mekeola ya gbeto mane me ya po fidele me kwa potia ho mekaya no bi yo be ya sema ame madakpo ame sio me no akoke o akpo ha ame sio me no akoke o lo ame sio me no ajaji o lo anu se o mlo bo wa be kokere yo magano ya molo ama bubuo anye ama siwo makpo no blabi na ama o mo ga no mali ko la mo gokura o ga no mali ko la mo ri eta mo acho wa have you to de mbeglo ma bela on le chofa yo afu yo apoka ni ko be ko ma Amesio, me nyua to mana ama o mi boy ama zola o pa so nwa gbolonya barabara o mu o adigbo de we ngadi ni pela amogo to bokumo e ma wo be na dinu o binya e dinu ho amale podio o podio de nyam kokwe amen e nyam kokwe vo esema e nyam kokwe vola ama be podio la be o be fodin ba be ama jaje o mu
Moka boa for me o ya. Moka bu for how. La be ma wo am jojobo. Hallelujah. E ta lo vien. Me di la seigneur yore. Hey. O se mo lo nu o, mo lo nu yo. O mo lo nu yo la. Ne gale nu yo ba ya glo o. Yo ba lo. Na gbe ya nu no cha wa chi o. Aha, egbe nu mo bo. Ina so tu je siam ya o. Do ha nye anye yome mofiala o amesio mabu enu o mabu amakura o amesio ado dokuyo de eji brojo amesio alo enu sio ado jijo na wa un tofe ntila o enu sio aje meje ma ofolo nu o esi onye wanye ma wo fo lo nu bon o ma wa gbenu le abo ke be je ma o nu yo abo awo ile sema amesi o mu o jebe o le ma wo subom e voilà o gbe fo nse o gbe mo fo nse o chova fo nse bu chowa la mo blem chowa la mo tutu fani donc be o le miracle o le ko wala fima amolu gam bibi bo nyan ko mo la to ko xamama na kwa kaba de Yesuma. Alléluia. Alléluia. Et yo go go bele. Alléluia. O cha kwe. Amen. Amesi oje lebe o le ma wo subon gake ya. O mo le ma wo subon o le ko problem. O gbe mo fo musia. O gbe mo fo musia. To ajoge yo gala wa nu si o mele tebo amesi o dometo adoli si o genade afobe ayetoi eye o tro adonu bojo to fe susu o gela afobe mi nya o ho wa gela afobe wa to nyonu bojo to susu bo lo kulo yoro nyonu si o fe enu fosu agbana wa nto lesi okplo nujojo fofofo yomodota pe wa kula momodo wa bleu ile kwa onya amesio le atode amesia ame ko fe nyam tame mabu to ke o matengu aje si nyatefela akpopere o gbulanya o suru anunto akomo je si nyatefela o da nu so egbe si egbe o ke da fo me jaleko eye wa flunyonu ke o nye do ko to di lo ha yo akpo le bibi yo ba le pro yo lo kaka o me no fia kaka ya o ma nyanya te fe ko gbede o no binye o ya gba no mo lo ba na o no flu o ba na o no flu o ba na mo no flu ko gbede o ba bo vanale nuka ale gba le me chi e ma bo ablo la ba wo nyonu ma lo abble ha ko problem wo we nya abale fiala o wa fia balo kliko tikiko wa bo bibla ma fia o kakia o ma nya de ya o to to po susu e no mo pere ma o trara kan chuma o nya o vi mu ka trara o ya ma joji o nya ama jajina no katali jajere no e Kristo Yesu konkoma esa mi envie Yesu nyo o ira ma ololo afajidu la pebe jo to forgiveness mission auxilia o yo kakalo ke bia ko be mi ga leji zaria ya toko e Yesu konkoma mo na no plomi ya mo do ma be shalom hallelujah ma woni da mi kan Yesu konkoma amen.